In the mighty name of Jesus Christ we pray. Amen. Siyabonga abazalwane ngibusele mfundisi wesifundza namali ngibusele mama ukuthi yafundisa ikhele nabembafuso nathi sonke abazalwane tikuphethe behlukana kwabantu sikangena endini laNkulunkulu nazalwane ngesikhathi sokushido bakela la sibuya khona umthandazo nami wangibazalwane lokuthi letipho uNkulunkulu atikhulume kithi njengekubhala kwaDavid encwadini ka-1:3 ukuthi asikhohlwa letipho letipho ngaba nginakhulumile uNkulunkulu ngaba nginaprofethile ngetimpilo letipho noma lasikhumbule ekona nangevelo yemuntu nje la evangeli singakhohlwa letipho ngoba nawufunza leNkulunkulu abantu abaningi ukudlalela umusa lathaweni lebase bayawukhohlwa iphetful dakwatini letikahle bazalwane so ngithi sonke nasekhuluyini nje sibeke kude nalasitakhumbula khona lokhu uNkulunkulu la basiyalendele ngawo inkosi emsamo isibusisa president team lead us ukhona umfundisi wasinya pastor abesifundisa utawuda ngaphambili bazalwane tosiphala amen Zelobona Lomfuli Chotane Wababona Bekheli Kasiluno Hepatiwa Kuchehova Ulwa Zelobona Lomfuli Chotane Wababona Bekheli
From verse 23 nilapha ku 37 bakuletha usihlukana senangabe inyevele ihlangene bazalwane awufundisele from verse 23 kugcine lapha ku 37
funze nje kahle ngiyathi siyofunza la ekhaya bazali bakhona funza kahle. Seventh Apostles Article 4 verse 23. Emakholwa akhulekela sibinzi. Bathi kube bakhululwe boPetro naJohane babuye kabazalwane. Bafike babatshela lokwakushiwo kwapriest labakhulu netibonza takhona. Kwathi kube bakuve lokho bahlangana ndzawonye bathandaza uNkulunkulu bathi Somandla Mdali welizwe nemhlaba nelwandle nako konke lokukuwo. Amoya lengcwele wakhuluma ngakhokho wethu Davide inceku yakho mhlazane uthi kuyangani ukuthi betive bathukuthele basongele lide. Emakhosi emhlaba atilungiselela nebabusi bahlangana ndzawonye baphambene nenkosi naKristu wakhe. Nembala kule dolobha Herodi naPontius Pilato bahlangana ndzawonye nebetive nebaka Israel baphambana naJesu sisebenzisa sakho lesingcwele lowasenda ukuthi sibe uKristu. Bahlangana benta konke lokho wena ngemandla nensando yakho wawuvele ukumise encane ukuthi kwenteke. Manje ke Nkosi ake ubusise lokusesabisa ubukisise lokusesabisa kwabo bese uyasivumela sinetinceku takho ukuthi sikhulume ivi lakho ngaso sonke isibinzi. Yelula sandla sakho uphilise uvume ukuthi tibonakaliso netimangaliso entiwe ngelibito lesisebenti sakho lesingcwele lesinguJesu. Labathenza kuthandaza lenza ukubahlangene kuyo yatanatanyiswa. Bonke bagcwalisa ngamoya lengcwele bacala bakhuluma livi laNkulunkulu ngesibinzi. Lesicumbi semakholwa asasemqondo munye nantityo yinye. Akekho labethi kwakhe ngekwakhe yedwa. Kodwa bonke benetisana ngakho konke lababenakho. Ngemandla lamakhulu bapostoli banika abafunzi banika ubufakazi ngekuvuka kweNkosi Jesu naNkulunkulu. naNkulunkulu wehlisela imvula yetibusiso etikwabo bonke. Akekho namunye emkhathini wabo labeswele. Labe banamaplazi noma tindlu bakuthengisa base baletha nemali labe bayitholile bayinika abapostoli ukuthi babehlukanisele bonke kuye ngokwesona kwabo. Kwathi manje kwathi Josefa labe ngumlevi lo watalelwa eSipros apostoli labametha bathi nguBarnabas lokusho ukuthi lo lokuthanda nabo. Wathengisa ngesimo yakhe waletha imali wayethula abapostoli. Siyabonga ukusizela kahle. Ngidawuhle nje bazalwane la. Ngidawuthi ngemigomo thide. Yelibandla le linempilo. Ngithi divine principles of a healthy church. Imigomo thide yaNkulunkulu ebandleni lelinempilo. Yes, ebandleni lelinempilo. Ungamangaleli bazalwane ngoba ngaso sonke isikhathi sithi khanza njalo sifanele uqhaphuna noma ke ukukhuluma ukuthi usime ebandleni leqala. Ngoba ngibo bazalwane na Jesu isiprofeto sakhe lasikhuluma kuMateyu saqhaqwaliseka kubo Mateyu 6:18 nakathi Jesu lapho ngetulu kwaledwala le ndawulakha libandla lokuthi aqale kulibeka isisiqa lebandla lakhe kwaqala kubo labazalwane nabo. Emva kuba yena safile wavuka ekufeni asalungele kuhamba eSirayeli. Wahamba phela eSirayeli bathakahamba wasala kwenteka into leti sababekile bese sibekile sisekelo babeka lesisekelo bona sekuqala nqa Jesu afile esiphambanweni wavuka wayimela eSirayeli. Amen.
futhi ngibo bekuqala bazalwane abaniketwa umyalo omkhulu ekuthiwa i-Great Commission ukuthi hambani emhlabeni wonke nishumayele ivangeli lokholwa kwabhajatiswe kanjalo lo myalo omkhulu the Great Commission yaqala ukunikwa bona bazalwane. In other words, ngibo labathatha lo luthi kuJesu. Sevana bazalwane. Njengedlay bathatha lo luthi kuJesu. So from generation to generation kuyaniketwana lo sabantu kuyaniketwana ngalo, but asiyeke urefer kubo ngoba ngibo labathatha lo luthi umsindisi bona. Hallelujah. Singaba nayo ke bazalwane imicondo eminingi nasichaza ngebandla lesinempilo lesinephila, hayi ibandla legulayo, ngoba emabandla bazalwane angakalwanga kanje, many churches manje, local churches and so on, anegula lokwehlukahlukene, ayigula kwehlukene ngathi nje kubaleni nani la ningakusho. Kepha ke inhloso yaNkulunkulu nekufa kwaJesu bengafela kusavete ibandla leli healthy, libandla lenempilo, healthy church. Amen. Mfrere sibuke lemithetho mgomo yaNkulunkulu lofuna ukuthi ibe khona kule bandla. Kuze kuthiwe le bandla leli healthy, linempilo, kushiwo ngani? Ufeke letho tibe khona. Nathi ngekho tona tawuvala lokunye. Lokutawukhomba kule bandla leli manje liyagula. Nayigula le bandla letinkinga ivele bangasala bandla legula. Lebathakathi bangavela la ikhathi konke kushumayele nebantu abagangako la liyagula ke lelo bandla lelo. Nikhona bandla. Sifuna kubona letho thinto letho kuze kuthi nasi sibonile into letho kube loyo nali loyo athi Nkosi nami lo ngiyafuna empilweni yami, nami lo Nkosi ngiyamthatha ngoba ngiko lokwenta ibandla lakho libe nempilo, kwenta ibandla lakho libe healthy, kwenta ibandla lakho liajabe Sathane akabona lona ngoba linempilo. Nemhlaba lesiphila kuwo wathi uthi lapha ngeke sidlalele khona ngoba kunempilo, kunaNkulunkulu lapha. Kunetinto kwazela lelo bandla lofanele sibe khona lelo bandla lelo. Hallelujah. But lokukhona konke lofanele sibe khona lesikhanza kulabazalwane laba bazalwane bekuqala. Sikhanza ukuthi beba neshisekelo lengakhulumeni ethi benda. Hallelujah. Zealous. Banemli le gama nawufunda iBhayibheli ulandelela kahle nokuthi they were zealous, the zeal. NgesiBhayibheli la kukhulunywa ukuthi bebaneko lesamlilo phakathi kwabo. Lengekhathi kwakuneshisa ukuthi banezil, baneshisekelo phakathi kwabo. Umuntu oneshisekelo kebazalwane lenje akabambene. Ngiko nje lokukhulukathi banako sekutyala lo leshisekelo yaveta tinto lapha kubo leshisekelo. Kude nje kubo lebe kanje konje ngesibhamu ngemva yabona mntamba ngemva kuthi nabo amaphoyisa bamkhuba ngemva besibhamu la ngemva uyabona uhamba nje aqalata uyabona nje ukuthi uhamba umkhutshwa yini lesibhamu laba babuke phansi bakuselana bakakhanza ngemadiba yabo. Manje umuntu oneshisekelo akahambi kanjani, unemlilo phakathi kwabo. Base Roma 12:11 uthi ningenqenge ekukhuthaleni kodwa nivuthe enkosini. Weva manje nivuthe kuphi na enkosini. Nawufunda Acts 18:25 kuthiwa lapho le ndoda kuthiwa Apollo yayineshisekelo lemangalisayo phakathi kwayo. Apollos aphinda kunakakhuluma ku Revelation 3:16 uthi njengalokhu ungabanzi ungashisi ngidakwenza njani, ngidakuhlala empilweni wami. Uthi ngcono ukuthi ubanze wethe kunye noma njani ushise.
lebandla likhuluma ngalo lebazalwane le lakuqala belineshisekelo etimveni taNkulunkulu bekufuthumala ngekhathi lishisa ngekhathi bangabantu bakhuthiwe nje bathunywe bangafuni bayaya nje ngoba bafuni bayayisonini bawujabulisa umuntu bebangasebenzi kanjani amathi begaba lelishisekelo ngiyathi bazali zini belishisekelo laba ke ngathi beta njengami nakuziwa ngawungena esikoleni lokuqala first year from isikole waqala kufaka konke ekhaya boya ngisikole noma ngesikole ukuthi 21 kodwa ngisikolweni akalabona lokho sibaya ngoba kale crash asesekudidini ngisikolweni Mekatwe tisha na kule gifo na byabo kusha konke ngokukhatha kusasa vele ngisikolweni yabo unalento leyo lishisekelo ufuna kwesikolweni niseme namhlanje kukhona into etsayivafa boom akikwazi labazali bebanishisekelo ekubeta kuNkulunkulu bashisekela bavusa ikhathi ngenxa yokuvusa kwabo leshisekelo yase ikhicitathilo laphansi kwabo letinto ke manje edala lempilo la ibandla edala ukuphila labandleni kwase ibandla libane ukuphila libane impilo libane health ibandla la ufika ukuthi baphile bandleni haleluya ngendlela lebandleni baphila kusebandleni namhla ngibanda bakholwa abo namhla kunempilo la ishisekelo yabo yasedala luthando phakathi kwabo love yini love msakabona libandla bazalwane lengamfananela nalebandla lokuqala leluthando lwalo love luthando lwabo ke bazalwane ladala into eyiwale strong kakhulu lento ladala nayibona ayithando lokuthiwa unity bunye buvetwa yina kuye bazalwane phela makhohle ngeke nibe munye ningathathani ningabukhuluma kunye ngemlomo nifakaze ngabo ngemlomo nize nikhaya nyembeti ngeke nibe munye ningathathani ngani yayingani ngani yasiyena la ikala khona zaba ikala ekuthanzaneni then lobunye kuthasemendakalela kubani yathanzana ishisekelo yabo bazalwane yaveta imina bunye nawufika 4:32x kusona bakholwa baba munye nefitiyo baba munye nangemphefumulo inside they were one love lwadala le unity baba skadla unity uvela emsandleni libandla naliphila liphilile lebandla baze linempilo lebandla utakubona libandla lomthanzana bese yakwazi hola kulikhulu singahleba baba kulikhulu ngahleba umphinjela nomhlebo nawutawuhleba ukuthatha i-risk uthi asemhlebe ngcenye ngikamtshela nengeke kufike kuye yabo ngeke kufike ngoba bantu abathanzana kulukhuni kuhleba ngisho yi1 ngoba sathana uyakutshela noma kusebenziswa uyakutshela ukuthi la bathanzana kuhleba noma ngubani bathanzana kungena ihlelo kuthini sathana inishaya inibhiste phela nokho sobe bazalwa kude luthando lebandla lithi inshisekelo ekubeni taNkulunkulu lebandla but lingaba nesizini ekubeni taNkulunkulu kuvela lento kuthiwa luthando bese luveta lukhicita kunye lebandla kusije ngqi kwende nje beyingatha kwende nje basandzana ngoba uvela umthi nawuthi bayathandana uyabona nje lapho abathandana abangithathele tu nyabe bazalama labathathana bazalo bayintoyini ubeyintoyini nje ngasibatalana ngathi kubhuti nabo uyabona benze bantu lokutyalwa nabo ngoba bathandana in church
nokutswatyalwa kwawedwa kuyaphela lo bazalwane niyathi bazalwane bathi you know bazalwane bathandzana ngebuye ngiyakutshela bayabendlula lotyalwa nabo mina ngifaka okuningi lekungitshela bona bazalwane nakuthiwa niyathandzana lotyalwa nabo bahambe phambili bazalwane nakuthiwa baneshisekelo ekubeni kaNkulunkulu sebanemthando sengimunye uKristu mbamba bazalwane nakhona abantu badiwa ngibazalwane lengayidlala ngabo bazalwane ke they matter a lot ngoba ngiyabathi siba capable of doing what nakuthiwa nje bazalwane sivela nithandzana khona manje because of lo mlilo lenawo enkonzweni lo mlilo udala ukuthandzana bese nibamunye asinajele don't encourage people to quit bazalwane kanje sibe munye don't sibe munye hlola ukuthi capable babe munye labantu laba na ngoba uyawukhanda ukuthi labantu laba abathandzani bayanyanyana banemaqhu babanethinto bahlabane bacriticize wena ungena ngento elandzelako ababe nekuthandzana kuqala because kumzaba yibunye amen futhi la labazalwane bakhona labazalwane labo because of leshiseyo nekuthandzana manje bakhona kunakelelana kwenda njani ngeke uzinaka umuntu enzabana ungamnaka ngeke unaka umuntu enzabana kunakana abantu abathandzanako bazalwane abantu abathandzanako bayanaka futhi abantu abathandzanako they can spend a lot of money, a lot of time, a lot of things baspende kuwe. Let me make a brief testimony. Just a brief testimony. Mina bazalwane nakusuka church game ukhuluma ngempilo yami yonke ngathi church transformed my life. Church wanginikeza ukuthi nabosisi mbaba. If you speak about church, I know ukuthi ukhuluma ngani. Mina bazalwane bengena ngoba by that time lebengena ngoba ngayo ngaso bengithi mshokhaya just floating around. Okay, sengihleli khona wesikhashanyana nabazali sengihleli lapho sengisuke eBible school sengikuphi nakhona eBible school God intervened. What intervention uNkulunkulu ngacetha abadala abazali abadala missionaries all of 3 years babadala ema missionaries ngakawaqela bafanele aba ke manje ukuthi manje nami sokhona namthi ndawo idodza lekuwe ibeke sajila la isikolo umntwana lapha kodwa ngikoti ngifuna ingoma lale ingoma ngiyikisi yeah that's play inkosi le yela play inkosi chamwe chala mabili asasi not business people bana makanga dada watu was a constable dada wana fetch asebete fetch shop kwanza baza sasa solo la pale makabudi la kuleonza sahamba usafisha la pasi basi aitwa school mama ulungula kuluma nathi sibilekele sibilekele kulokole manje what is this what is bayema kaya lapha kule kuphephi kashana le yebo basi yes serious wena nje nyalo nje funa tingo that's my total share msaki funa tingo kwaqhamuka lo muyathi ufuna tingo isimali lengakithi ndakuthola chini ndakuthola lengakithi wait isimali amniki man ngiyabona umniki wa 1000 something
Kodwa nale platform yakho ngo 135. 135. Ngiyafika unyaka lo unyaka oyidlala. Bebe idulile ko 200. 200 something. Go get the bank grand. Ngiyakhumbula bank grand. Akusema ndaba 5 1000 something. Ndaba 5. Basalwa. Ukasha. Matwala mama just akuisa sethi ngoba inyama. Samba 2 days. Inyama. Machala khona. Isizwe. Letkhona. Samba kuseni ngabo 8 sithatha inkomo leyo nzalo sithatha khona lashona sendleleni zalalenti. Cishe safana nale yasiyakhona sibele khona. Akusasa safika ngabo 4 samba. Wathi umnyaka la nekudala ngithi. Abazawela bazawanga usesifikile sesisekhethe umsebenzi ngithi. Lo myisa mkhanda silalele emoneni. Lo muntu. Bekasele energy lemuye wabona ukuthi wethi bifula into njani njani khiphe bahlathini la isiphile ngasekhaya. Bazalwa. Ngikutshela ngebazalwa. Musudlala ngebazalwa. Musudlala ngebazalwa. Mina kukhona bazalwane. They are everything. Oh, phela ukuthi just a tip of the iceberg. Ngifethi nini ngebazalwa. Lengakutshela nto ngebazalwa. Lo ngiyabekisela just an example. Umbona nje namhlanje. Angifuni ukukhuluma lokuyeni, angifuni ukukhuluma lokuyeni nje. Hayi angakhuluma. Ngishokuthi ngebazalwane kwaba njani. Asifika lesifika ikhule isibakisho sikhule ebithi. Kale kuma kuyajijela sibeka kwasabe sibeka sibeka ngiyela. The day dosa silobona sikhulume lapha. Wasiyosihlola lo kanjani. Bani ngosona. Wakhanzi uthola selikhona ngoba jijela sesiyaba. Sesiyiba ngalelo langa lesikhuluma ngathi kube kuseni. Khayisa letho. Kulobona inceme phela uMkaJehova. Ngifike bazalwane kunetiko letenta libandla kuthiwe linempilo lebandla. Lihealthy lebandla. Uma lihealthy lebandla liqala endzabeni yeshisekelo. Nabavila apha bonke labantu baneshisekelo ngeke kuze kuvele livutile ngeke khiqide timo la takamoya etawudala impilo kuba lebandla lisehehle emandla lonke kude kwabentshisekelo ngathi bakhutshiwe baduma imlomo nabayisontweni ngaze bafuni kuthi ishisekelo zini. Hallelujah. Lothando lwabo bebanalo, the love bebanalo ngilo phela bazalwane lona attracta uNkulunkulu uthi i-presence yaNkulunkulu khona kaNkulunkulu badonsa ngothando lwabo ngoba phela ngakhohlwa ukuthi God is love. So lanithandana nine nenda level la ngiyo attracta uNkulunkulu. This church attracted God kangaka ngoba noma kuphi i-presence yakhe behlala nje khona. Because these people bayathandana, then the love attracted God. Always nabahlangene khona. uNkulunkulu afaka izinto bonakaliso nangetimangaliso ngebukhona bakhe ngoba kuhlangene abantu abathandanayo la. Hallelujah. Lale futhi ngoba bathandana abazali they were able ukuthi bebe ngoba kanjani nanitsandana bekishilwa ngene nje lekwenda akunyalaya sifuna kumlaya funa kumendele department yakhe afeli samlaya kodwa banithandana nenda great thing etikulu tinto ngoba niyathandana wena lokubona imvoze lemfati betikulu kazi bakidlenga idlenga ngani kanti basendele lemfati sibabanani ekhaya ile makambe la 15 lapha kodwa umntana kusele abantu abanayo bakuthi uthando betikulu ngalothando ngikhumbula abanye abantu eBhayibhelini afunza singavula afunza
Genesis chapter 11 labantu labayayi labathi ufuna sakumbosho Smile lamunye bathanzana bamunye basigada baka basendele umbosho bathi 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 siyasendele umbosho ndawuluma le bathi ngele siqhubekele bakumbosho bakala benza kulongola za ngeke lobaye bakala benza umzala tisu bakube kabayakha bayakha wangena kwesebe kumele la isibe manje bayetha phela abantu ababona ngeke bafike kumuntu endaba into kodwa ufika la into ethatha sibake mfana lento yasibadideke asifake ngemfana ngidili kubake mfana ekhuluma and then men got confused indaba yedili bayekela ukukhuluma basala bakhuluma amasign wasiyakuzina nalwasiyakuzina kwahliphela ngelelo yabo Nansanzana, no kanjani, great things will manifest. Because they are Tanzania, that love, libawulishiseke, libanda, liphila bazalwane, noma kanjani, lawo bethi nkulu kakhulu bethi nkulu. Ngenxa yesithi ya Tanzania. Lokuthandana kwabo sokuveke kunye they are united abantu abangeke bebengele utho. Now, for not one, I wonder about the period of college, who observe it, who boards, who jump down board, who that's a form of flash, favorite flash. The boy was saying that boy. So it will be good. I don't know how much to us. Someone says, that's somewhere to live. That's wrong. Banyak orang sini, yang orang sini, yang fakir macam. If yang fakir le soal boleh fakir, buat apa tuan? Banyak buat timbilo, lepas dia gula, disik lepas dia gula, buat tempunya, aku sangat dia fikir sebelum cerita, kau sama kami, kau sesuatu. Uyakula lo muntu yakula ibandla bazalana philile ibandla philile liyathanzana leta ukona kwenda ngetikulu kangangoba ungafika kuta wena uthi hawu bekisabekiseka abantu abathanzana ko yakwana nobabe nje Mr. Mrs. uthi yakwebithi nalo amsiyakhile nani kodwa yakwebithi hawu manje Minister cha lona ngiyabekisa ngicela lona ngithishe lona ungukuthi okay lo uya-take service in-store ngimonga siye it's impossible kunjengoba ngisho bamunye labantu bayathanzana labantu laba nabaho nabanenkinga together nabavuka kanikanye babonisana benza konke lento lephila ngelekhaya lelikhaya linempilo lihealth lelikhaya lihealth linempilo lelikhaya haleluya ibandla bazalwane eliphilile liba divine principles lathike lento ukuthi libonakala ukuthi liphilile ibandla amen bazalwane lithi konke kwendaba ke kwenini luthando nanifuna ukubona ukuthi Paula luthando luvela sibindi nekuqina nawufunda baseKorinte uqasa 16 verse 13 ukuthola ukufundela ekhaya haleluya nawukele kunye bazalwane libandla namtawusuka liphili lihelwe bandla liphili awuzizo ukuthini ufukuve ukhethe ubona lebandla liphili from kozo yokumetu liphili bandla okhanza ukubandla leli bazalwane impilo yabo iqhutshwa ngokusebenza. They are driven by ministry.
la kubo bafuna ukusebenza la impilo yabo iqhutshwa yina mlokusebenza bafuna ukusebenza kuyabajabulisa lokusebenza it brings fulfillment in them driven by ministry bakhona bafaka abazalwane bese kwathi libandla liphile but libandla limaphili liyadosha nakusona ngale comment so yakunyambulula ebandleni yokuthi liyadosha ayifuni ukusebenza sibonile sineloku bazalwane asiqali basebandleni la bekuthi nakuthi imihlangano sana kumakela beyinzawo yana namakela nakuthi imihlangano anihlala kuyabuza usinto ukusebenza ya ubone ukuthi la le bandla liyagula aliphili kahle. That is why ninabazali nonjeka akufuneka ejoyine bomlwamba umuntu sengiyanisiza akudaye na umuntu ukuthi hamba kuyisebenza indlela babuta bowuthini ngamungu lokula abantio just quiet masa kwevalo Bama ngiyokhobola umuntu nangibani sibayisikhuluma ngayo sibayisiyamhleba sibayisimenta njani lokuphila lwakho kanjani lo mfulu kanjani umuntu nawo you become a role model ungathi wena kusongi sikhomba isiqinile ungathi wena nawo kusebantu yonke indlela khona ukuthiwa khona inhlamba inxa kwathi bekuphela bangawo babuthi uyabantu bangawo nakathi mfenga abantu utamba ukutebokela abantu utagcwalisa lo labathi ngiko ngisike labazalwane laba belaqhutshwa umoya ukusebenza libandla liphilile is driven by ministry balaphe ukusebenza umsebenzi wawuthi khatha aluthi mbitana bese bayanyaka basebenza libandla liphilile lapho njoba ngisho nje bathi siqale kushimana kwaDonsi bonke abantu wambani bonke wambani na utabazana thasesha njengomfundisi yashona la bakhaza kwenye batawuthuka wena bahlele wena bente bonke sithine siqale ukukholwa kunjalo la emasontweni la mission umfundisi kwathi nguye kwavumela kubitwa ngathi kwabitwa abantu wena asibitwa ngathi liyagula lebandla is not driven by ministry siyambonga uNkulunkulu sekuyasa manje ebandleni laKristu kuyasa kusafanana kuyasa manje ebandleni laKristu nangabe ngingasho uqine sekusile sengilawula basasele nje kusile manje haleluya libandla lempilo uNkulunkulu asesizulwini yajabula ngoba Jesu wafela lokho ngikho iBhayibheli lithi wafela ukuthi avete umtimba wakhe umtimba lo members kuwo members na functional kuwo umtimba akafela Jesu kodwa bese boxing wafela umtimba lo taba nemantunga nasebentako driven by ministry uvuthi ngifuna ukusebenza now umsebenzi this is my time now uthi ngiseve uNkulunkulu ngana to the best of my ability ngiphumile emhlabeni nakubantu ifuna bakasinziswa ngiphumile kubo ngiphumile kona lokho ngilava ngelive for this haleluya anakuthetha ngoba sesengiyagcina nje njalo kakuhlawula ngokuncambisela lelibandla leqala ke lelibandla leli kwakungazuthi indlela lebeliniyo lahlanya kanjani na kwakungazuthi lamuva Jesu kanti mhlawumbe wavuka nje abapostoli ngoba behamba nawo nawufunza John 9 verse 4 nakathi Jesu ngimele ukwenda imisebenzi okuthumileyo yakho bona
ngendimsebenzi lokuthumela ngoba wena usuku lapho khona ngekusebenza umuntu khona sengathi abazali bamva Jesu bengaweva amagama bapostoli wakhumbula amagama kuthi wathi Jesu yena umelwe nakumelwe nakusasebenze kangako. How much more us? How much more? Bazalwane siyabonga uNkulunkulu ukwenza ngoba uNkulunkulu ukuthi abuse angabuyi Jesu so that nafika lephambi kwakhe kungabikho umuntu othi mina ngosangwathola kahle maqinisa bekungathi kahle ngabe ngasebenza mina. No, be hungry ukulambele ukuqhube usebenze evangelini. You know la ngaphandle namhlanje ngibingelele injalo lapha lezo school bona ngikhuluma iqiniso ngithi bayamatha bona even in the morning nakakhuluma ukhuluma indlela efana nabo nasemini nanzambama nasekupheni kwenyanga noma kunmanini awusakhona ukuhlukanisa ukuthi ake lenyanga katsakwa lapho kusele sendo asakhona ukuhlukanisa lento yakhe sowungiyo mina mbona sonke isikhathi ngicabanga ngakho wakho singani ngakho wakho uva kunjani nakakwenza yakhe nje uva kunjani sowungiyo le yabo sengathi uNkulunkulu amasitha bazalwane kulesikhathi lapho sekusekhona ukuthi ngempela ivangeli kanti ivangeli nansi kangaka kanti unikele nansi kangaka ivangeli nawe ukhuja kusebenza ngoba akekho umuntu bazalwane yaba free nawe uninto esontweni kukhona utawukwenda ngaphandle esontweni noma kukhona utawukwenda ekhathi esontweni kwekubulala kokudala bandla singabi nemilo lebandla lingabi healthy lebandla libandla lehealthy ngebazalwane libandla uthando seliveta ukuthi bazalwane baqhuthe umoya ufuna kusebenza ngicela kumana khona mhlabazalwane ndawo qhubeka nenzaba ngoba isekhonyana lokuthi nje divine principles of a health church libandla kuze behealthy ufuna bekhonyana imigomo thithi yaNkulunkulu esebenza khona lemile ngaguquki leba khona labe alidalakale kufuna kuphela imigomo thithi yaNkulunkulu divine principles kuze bandla uNkulunkulu kuthiwe ngalo liphile likhondosa abantu emhlabeni sometimes bangashinyana badosa ukawela impilo sebandleni ukawela impilo tethu sibazalwane laba vela ebandleni eliphilile bavela ebandleni eliphilile kuqeza nemandla ukhanza umzalwane ahleba nehede dinzaba nesontweni lapha kayikhona manje angithi so vele ubeke umqabo nabo nemizilazembe so ubeke uzonka angayi ungayi esontweni uNkulunkulu akasusele abantu bazalwane labantu abasifuna ibandla naNkulunkulu liphile nakhona ngifuna ukukhipha ngivele itinto letawona ibandla liphile libe healthy ibandla kaNkulunkulu because I pray awufuni ukubona ibandla kaNkulunkulu ligula iguliswa mina. Amen. Ake sifake imehlo Ningihlabele ngoba officially sifike igama lakho alikho elinje briefly bazalwane let's attend igama lakho hallelujah alikho elinje nalo Elinje,
abasithandazeli bazalwane. Amen. Yenda kosinali la kophaza impilo tethu sivuselele Nkosi Jesu nalamuhla athi lobhalawula amandla lavusa Jesu labafile shenathi Nkosi bangabangaphi nalamuhla igama lasegazini lika Jesu babe siyehluleka endleleni sihamba moyo ngesiphilweni sakho luphole babe wethu longcwele siyacela Nkosi siyehluleka nasodwa njalo lomhlabelelo nguwe wedwa Nkosi lokhona kuvusa losefile nguwe wedwa Nkosi lokhona kufaka amandla amasha nguwe wedwa uNkulunkulu lowenza isiphandle luvuke babe wethu longcwele ibandla Nkosi linjengalokuba linje ungenxa yethu ungenxa yehluleka kwethu babe endleleni sendela umusa moya longcwele nalamuhla sicela kuwe athi lobhalako kuyelo nemandla ekwenza lokukhulu kunalapho lesicabanga noma lesicela babe wethu longcwele siyavuma Nkosi asikakenti kahle la endleleni yakho sihlazisile Nkosi sithi lena sithatha lokhu sesandleni sakho sahamba sakhubatela moya longcwele siyafisa Nkosi kuba ngibandla lentaba ngumthombo la khona womuntu utawuthola kuphela awuzi sendela umusa kusukela kulabancane baba uyekulabasha bathi tena basibuka Nkosi bangakubona ekukholwa kithi bangakukhansi babe wethu longcwele we are full of all evil things phakathi etikintweni tethu kunetinhlelo kunamaqembu sendela umusa Nkosi nalamuhla sihlante moya longcwele ngehisopo babe wethu sesiconnected nguwe wedwa Nkosi nguwe wedwa uNkulunkulu longasivusa nguwe wedwa Nkosi longasithindisa nabulephelo lamuhla sitelulela kuwe Nkosi Jesu sitelulela kuwe nje sitelulela kuwe we just want to be that healthy church we want to be a point of reference sitemo singakodwa wakho singacholakela kepha Nkosi ungakufulaphi uma ngabe sinjena lokusinje sendela umusa siyacela siyacela babe wethu longcwele busise incebo yakho namhla Nkosi phithulule kuye babe wethu longcwele qhubeka Nkosi uselele ivile isikhathi qhubeka bamunike imiyalo sithe Nkosi akhulume konke lokubeka enhlintweni yakhe akhulume ngesana sithe Paula mthandazeleni nawe uthi leli ivile lishumayela ngesinzi muphe Nkosi muphe nalamuhla yegama laNkosi Jesu siyabonga babe utivusela ingcelo lenjengale lethe livi lakho kikhulume njengoba ushilo babe wethu longcwele siyacela babe sebandla lakho sibe nemoya wokwenda livi lakho sesivile babe lisihlabile sicela moya longcwele kuleta liphatheke ngegama langenkazi likaJesu busisa babe bantwana bakho basaphuma siyakhutha Nkosi sacala iviki sikhutha umoya wegula sikhutha umoya westress sikhutha umoya wedepression siyakhutha siyakuvala siwubuyisela indawo phekwa khona babe wethu longcwele sentele Nkosi sentele sinentelwa nguwe wethu uNkulunkulu sinentelwa nguwe wedwa babe wethu longcwele nebantu bethu siyabathumba Nkosi sibathumbela lavini bangalifuni livi lakho siyabathumba siyabenya siyabangcwelisa yena Nkosi nakulongetiwa nguwe wedwa kuleli bandla leli Nkosi sokhulumile vusa situkulwane lesitakufuna njengaNkulunkulu situkulwane lesitakulambela situkulwane lesitawuthi babe nenhlitiyo yami ifuna wena ilambele wena babe wethu longcwele sikholelwa kuye lo wethembisi
lotsinde utawuvusa labatawubane maphupho, lotsinde batawukhuluma baprofete. Sikholelwa kuwe, sikholelwa kuye. Lokwenzimbisile longaqale manga longasivozana yemuntu ukuthi kulakushinto bese uyajika. Sibeke wena njengekuqalisa nasiphelelisi wekholwa kwethu. All the glory be unto you, my King. We surrender ourselves in total adoration, oh God. We humble ourselves by the throne of grace and mercy. Amen. In Jesus' name.